Screen along tek pon long exi labangso written exam aphuthak nili ke dam tanga video hota nali tomphana than pachini pon iglo lapen hola bangso exam adet labang ke postpone pon igdala la sipini nali tomphan nangke wan pithu labang ke labangso exam adet akimi aphuthak si pini nali tomphana than pachini pon ikpo lapen labangso video nali tom kicheng pen kijut an lang pon igon tangte aprang si kardom kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami nali tom labangso YouTube channel na subscribe kelang pulte pada depen pen kacing hon benali tum subscribe igon latest update nali tum kilong verji afan adung hes tabe belar jan theglai hodas tabe nali tum berpon igdenon tangde labangso Voreng Awarsai exam adet akimi aphuthak lenon pathiek pen chithan pononang lapen lang ponon kedam tang host tabe nili labangso video aphuthak nili than pachini pon to igelo lapen ho labangso hot kipi pon adet labangke postpone igdet lola si puthot non adet akimi bang dak paklang thu iglo la sinali tom hans tameni lila short information la bang na one piglo na pen la bang so Voreng Awarsai kedam tang aningkan 2023 hotsi la bang so Voreng Awarsai paklang pon iglo Voreng Awarsai la bang ke Voreng Awarsai la bang ke Karbi Anglong autonomous council hin besi paklang pon lo lower division assistance long ke thom la pen lower is lapen post section assistance along le kithom lapen the lower division assistance along le hini labangso Voreng Awarsai aphuthak the written exam labangke adet bang panisi bang pipon eglo lapen puthon non adet akini bang lason lo nili nang than pachini pon ikpo adet akini labangke dak thek pon long exit 10 March 2024 si labangso exam bang do igrong pomote labangso writing test exam labangke pen adim bang lage lar pon pidelo name of post labangke lower division assistance post lo examination center labangke government boys higher secondary school lapen total number of candidate along with roll number labangke 1 pen 220 an bangke lower division post long do iglo si adet labangke exam adet labangke 10 March 2024 lapen morning shift apor labangke 9 am to 12 noon apor bangke larpon pidalo adet silarpon ikcholo lapen centers tame larpon ikelo igedet lo lapen number 2 lang do thulang dak times isiver la 10 March 2023 la evening shift labangke anigang sam por 1 pm pen por 4 pm ansi labangso exam bangke padopon po lapen apu semen labangke section assistance lo lapen adim labangke government boys higher secondary school roll number labke 1 pen 540 roll number atuman si puthot nili nali tuman labang so adet bangke nang pi pachini pon to iglo lapen admit card issue adet labangke kedam tang 8 kedam tang labang so chiklo 8 February 2024 ani sida issue pon iglo lapen exam labang se cancel pon ikchalo lapen exam non akimi date labang ke 10 March 2024 si labang so exam bangke pangcheng pon ikpo mate tok pon ikpo lapen labang so video nani tum kan share ego Karbi Anglong aras tami pelang igna lapen pachini igna lapen kopia thisi labang so exam labang ke postpone igdet ma pulutang tenani tum stami kadu kawi chini ikpo Karbi Anglong arlol an problem kido la pizia la vizia long le la bang khaya phan padu long le pula bang so kache song pon amat si la bang so exam la bang ke postpone igdet la pen puthot non la date akimi bang dak pipon iglo 10 March 2024 la sila bang so video nani tum share egon Karbi Anglong aras tami pala ina la pen pachini igna la sen pinya video long bang ni la so information age than je fansini le ki bang challa se domi thakmi ka duka we Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fans tami nili hin pen KARDOM to change your